Joj. Mani ti njega što on tu snima. Jedi ti. Samo čupaj. Njum, 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 njum. Tako, 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 tako. Čekaj, 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 čekaj. Pa, Noro, hoćeš ti kašiku? I just assumed that Carrie left and went somewhere. She's done it 2 other times. She went to South Carolina once for a week and a half. And didn't tell nobody. At least she didn't tell me. Another time she went to Georgia. Šta svoj tata klibari tu? A se klibari? Pa da, hoćeš ruku unutra, jel da? Ma da, unutra ruku i nategni. Čekaj, čekaj, čekaj. Noro. Pa ti balončiće praviš? Pa ti balončiće praviš? Neće tata reći nešto da snima, ne čuje. Da, samo se smeje. Ovo se smeje. Čekaj, čekaj, čekaj. Sad bi njoj dala učini. Bože, što ovo teško. Čekaj, Noro, prosuću. Pa čekaj, ludice, ludić. Bezi tamo, ajde, lepo da jedeš. Noro. Norice, noblice. Sad samo da pljuneš. O, vidi poručka. Tako, 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 ajde pa idemo u grad. Će nas tata voditi večeras u grad, kad dođe s posla. Ha? Tata, čuti. Ne daj Bože. Ćemo u šetnju. Večeras? Ćemo u šetnju. Jel večeras? Ma idemo. Da znamo da se spremimo. Joj, šta je ovo, majko, toliko igračaka, ti baš ovu posudu. Ti do. Oj, majko moja. Ajde, kod dama. No co? Norice? Ajde, ajde. A, Bože, jel možemo ili ne možemo više? Znaš što baš i ne bi.